chibai le vek ule Israel le Iran chungchang video toite siam lokila Israel le Iran chon lain beiton zela Israel fighter zani rol zetin Iran an bei chumkhan Iran chuan Israel fighter F-35 pani an kap thla ni nan soya Israel ro chuan an fighter te him takin an let le dial ni nan soi thunga kan soi tu angin indona chuan thudikina tuar masaber the first casualty is truth anti thin renga tuntruma Israel le Iran in beina po hian adik berriat harri hle ani Israel chuan an ramatanga kilometer sang ni zathum vela la Masat airport a Iran fighter te thlo na tui thunna a refueling aircraft chuan ti chianin an soya hi operation rising lion an kalpui nu a Iran mun poimo anti chiat hlat berani thun soi bokani zun ni sompanga Mizoram oimede ni tak pathian ni zana po khan Iran hian ballistic missile zani somnga vel mangin Israel hi la beya Jerusalem le Tel Aviv po beinat antum viau nin media then khat chuan an soya then ka soidan phei chuan Jerusalem le Tel Aviv te Haifa vela te hian thilpuak ring tak hriat tur mi te poin an soi bokani Iran hian civil mi ta chen na mun te po an bei te lawangin Israel mi som pakhat an thia mi za chuangin hliam an tuar ti Fox News chuan an soya Iran hian Israel hi a chau ve riau maya hewang hian Israel po acheve de ulaka Iran nuclear mun male sipai mun poimo te beina mi za somni pariat an thia hengzinga hian Iran intelligent ho tu pa Muhammad Kazemi le athachang dol tu deputy chief intelligent te po antela mi za kwa velin hliaman tuar bok nin media then ka chuan an soyani heti lai hian Israel prime minister Netanyahu chuan Iran mi puita chu thuron khau taka pe a Iran sipai mun purui bulnaya omte Iran ral thuam da na mun nai vai omte chu aranga in thiar fe hlim tura ti in thule ma chu chung huna chuan lo kirri lo turina ti boka hian signal chiang taka pe in langa an beidon ti nani Israel mi puite po mun him bombshell tarle le noi puka te an tom hlom bokani Israel tan chuan Iran hi phekhok chunga lungte ang maya nok ani verewa Prime Minister Benjamin Netanyahu in Iran an bei chana soidan chuan Iran hian atom bomb siaman tuma wangte ballistic missile relate rukuseta chak siaman tum wangte ani a Iran hian reilote a nuclear ral thuam anai mai to donin kan ria a an nei ni vai chuan Israel tan a him loin hlo lutuka hetiang ral thuam hlo an nei ma nge hian kan me mi a kan ti chiat sak veka ngai ani ati a Israel hian ni khat kalta khan Iran sipai how to lok le nuclear scientist te po an lo da thanual to nge ni Israel le Iran in beina hian US chuan anin rol lo thuan soina a Israel prime minister Netanyahu ro chuan US pilot te chuan Iran drone te an lo ka thlak pui thu asoya President Trump po in Middle East US sipai mun ma te Iran in a beyani chuan an thok na don tin Iran chu avawlok na sa hle bokani Iran hian an tuyal theida khol na mun pakhat chu Israel in an ka fu thuan soya tin Israel marlama po Iran beina wang hian kang maya chuak na saviau boka Iran hian Israel chu na sazo ka beyan tum thun la soi chewa Israel in Iran a beizui zelani chuan nuclear chungchang in biak na nei an du lo thu an soi chiang hal boka tin Iran hian Israel prime minister Netanyahu te chung kwa an chen na chu beyan tum nin media then khat chuan an soya Netanyahu chuan Iran hian min tha an tum ati ve thung boka anin pulet na saviau maya an lain beidon chau ni ta poina langani Sky News in Iran le Israel hi sipai le ral thuaman nei dan klem te khai khina chumilan dan chuan Iran hian sipai pa ngai noi ruk le sing khat an neya Israel in noi khat le sing ruk sang kwa zanga an neya ni nga hlei viau mai reserve ro chu Israel in an nga jok thunga Iran in reserve noi thum singa nei lain Israel chuan noi li sing ruk sanga le zanga nein belkho ma sipayan nei zat chu Iran in noi kwa le sing ruk Israel in noi ruk sing thum sangli le zanga ani a sipai khrim hi chu anin nga hlei viawani fighter lama ero chuan Israel hian F-15 te
F-16 te F-35 te hi an neya Israel hian F-15 hi somsari panga vel aneya F-16 hi anga khop maya za som ko paruk ala nei ni nan soya F-35 ero hi chu somthum pakwa chau aneya amaro chun mangtang kai hle thungani Iran hian fighter anei ro puite chiam lowa a thakhop mai hei hi chu hanti turang chi kha omlem lo boka kan soi sak lo mayanga mase suicide drone anti mai Shahed 136 baka ballistic missile emat le fata te nei ve a Iran hian ballistic missile hi sang thum vel nei ni nan soya tak tak ani mai thei ka cheng che lo ka proof man lova Israel hian inven na lama Iron Dome baka Davida Virvom ti maila David Sling hi anei ve thunga heng te hi chu kan riat sa khovel huwa po tha khani a Israel hi chu indo thang le US fachuam ani awangin ral thuam le ral rela chuan an chung nung jok turanga yani baka in phil zeu lama hian an special viawa tun ni thum chung lek po hian Iran mi poimo anda thatanual mai thriat thai china chuan Iran sipai ho tu lok zual som ni vel tun tumanin beina hian an thito a an soi fo thin angin indona chuan sipai ho tu an thi hian sipai lumum itimayang an hnoilam ho te an zam tlat thina chumi ni wang chuan ral thuam nei that luk zetin ho tu lok zual in da that sakhi poimo ani China bung ro phur thlo na lian arukin tun haya Irana atum nia soya oma tak tak ani chuan indirect taka US a chona ati thei ome China ba ka hian Russia le Turkey te chu Iran lamtang turangai sa an ni a Pakistan po abang lowang Israel lamtang tura ro chu chiang sa US ani a tin France le UK an long le anga Germany te po an ron lang bokanga khovel in do pui te kan ma chon le utang ti te po lo khop mai eng po ni sela remna pathian eng kim ti thei kan neya pathian zara chung chu thleng em lo tura ngai la trong train chan la tlang zelila a tha ome ngai thatu te lalpan mal som le theu cheu ro se